U Kocure včera počal festival folklorne i tvorčosti Rusnacoh Kocurska žatva, a programa predlužena i Nješka, o čim nas poinformuje novinarka Jasmina Taušan. Jasmino, co naščivitelje festivala mali na hodu vidzi z Nješka po poladnju i co planovane za večaršu čas programi? Pozdrav za Kocura, počitovaní patrače, i za tebe, Marino. Druhý deň festivalu počal na 17 hodin oprez Ruského doma. Kocurski amatere pridali hljeb z Nového žita podpredsjedateljki opštini Verbas Miljani Štulić. Potim še predstavili najmladši členi kulturno-umetnického društva Žatva i zavičajno vrelo z Kocura, a učaš žali i dzeci z kulturno-prosvitného društva Karpati z Verbasu, jak i maďarská dzecinska grupa, która robi u ramikoh kulturno-umetnického društva Žatva. Na 17:30 minuti u školskej fiskulturnej sali počala vistava eksponatoh etnoklubu odnjate od Zabuca z nahodi 190 ročnici snovanja cehu remeselnikoh tu u Kocure i vistava etnostoloh kocurskih ženoh. Prave u ceku promocija knjiški akademika Mikoli Mušinki z Slovatskej od usnej po pisanu literaturu, a Nješka z nami u dnevniku i predsjedatelj Kulturno-umetnického društva Žatva Mikola Šanta. Mikolo, či to perša promocija knjiški u našej javnosti? A mož povedať, že je perša u tým smislu, že prisutný akademik Mušinka jak autor, bolo predstavljanja knjiške na sajmu knjiškog i salonu knjiškog Novi Sadze, međutim promocija s avtorom, to prava promocija i mož poveže to perše. I u tej hviljki Kocur mož poveš centar rusinističnog šveta, čom pretože o knjiške bešeduju akademik Julijan Tamaš, Đura Lačak, Mikola Capi, profesor dr. Janko Ramaš. Znači kompetentni osobi za tu problematiku i ja dumam, že akademik Mušinka treba, že bi bol zadovoljni z ostim. Tištu budeme mati muzični točki, gdje odhraje Dimitrij Cap na gitari, a Helena Papugova bude špivac 3 ruski pišnji u ih aranžmanu. Kocurska žatva poznata po tim, že pestuje i otrimuje multikulturalnost, koja isnuje tu u Kocure, ali i u cale našej Vojvodini. Čiže i toho roku predlužuje tradicija? Apsolutno, mi toho roku predlužujeme, vozeli sme rachunku o tim, takže máme okrem ruskih kulturno-umetnických društvo, máme hosoh i zo Skuli, jak ukrajinske kulturno-umetnické društvo, i máme zavičajno vrelo, jak zo Kocura serbske društvo, volali sme iz Majevo, oni pridu u menšim obsjahu, ali na Rogobecali že pridu. Znači mi to tu multikulturalnost všelijak pestujeme, často i dvojazično vozime i programi i tak dalje. Jednostavno mi tu mišani i to naša sudžba i krasa našeg života. Dziękujem. A počitovaní patrače, za kus vece jak hodzinu, točnejše na 20 hodzin, počina centralna programa festivalu, na kotrej še predstavlja društva z naših mestoh. I za stotu centralnu programu še i zakončuje tohoročni festival folklornej tvorčosti Rusnacoh Kocurska žatva, a on počal včera večer z otveranjem Ruského domu, o čim nas poinformuju našo reportere, ta predkladam, že by sme videli prilog. Prostoriji Nového ruského domu zo príhodnú bešedu švetočno otvorili predsjedatelj Nacionalného sovitu Rusnacoh Slavko Rac i predsjedatelj Kulturno-umetnického društva Žatva Mikola Šanta. Pantliku preštrihli Slavko Rac i predsjedatelj opštini Verbas Milan Glušac. I baš mi bude žalj kad zajdem do Kocura, kad budem vidjeti dom prazni. Budem to čustvovati za svoju premašenu investiciju i zato vas molim, napoljnice to dom. Zedite to čas tu, privedite djeci, radujte še i mi všetky vas potrebujeme zo celej ruskej zajednici, a isto tak verim, že to prepozna i lokalna samouprava i pokrajina, keď tu bude života, bude i sredstva, bude i radosti i žičim vam, že by ste to hasnovali na mnohaja i blahaja ljeta. U programi vyvedzení i veci muzični i recitatorski točki, a u novim ruskim dome otvorena vistava maljunkoh kocurského maljara Mikoli Buši z nahodi 100 ročnici jeho narodzenja. Ruski dom potim pošvecil paroh kocurski otec Vladislav Rac.
Druhý včerajší provádzací zmysl festivala Kocúrska žatva bola programa za mladých, tak volané Tamburane, kde orkester Ruského kultúrneho centru zo Znovoho Sadu otrimal promociu nedávno objaveného kompakt disku Erotika Rutenika a nastúpili domášny orkester Kultúrno-umetnického družstva Žatva.